Pod pokroviteljstvom Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Prirodnjačkom muzeju grada Novog Sada na površini od 800 metara kvadratnih, osim stalnih postavki koje prikazuju bogatstvo biološke i geološke raznovrsnosti naše zemlje, mogu se videti razni eksponati poput dominantne lobanje runastog mamuta, koja se slobodno može nazvati zaštitnim znakom tog prostora. Posetioci mogu da vide niz fosila iz Panonskog mora, koji su stari preko 250 miliona godina. Takođe, posetioci mogu da vide razne preparate orlova, belorepana, krstaša, vuka, morune duge preko 2 metra. Ali mi smo pripremili jedan specijalan program koji se sastoji od izuzetne prelepe izložbe fotografija koja nosi naziv Stene, skrivene boje i oblici, autora Darka Timotića. U pitanju je makrofotografija poludragog i dragog kamena. Kad presečete poludragi i dragi kamen, kad ga osvetlite, onda dobijate predivne oblike, boje i to je ono što prezentujemo kroz 40 fotografija velikog formata. Svi zaljubljenici u prirodu takođe mogu se oprobati u različitim radionicama, poput radionice o očuvanju vode, ali i u kursevima maketarstva. Nama je prevashodno da naši posetioci nešto nauče o prirodi, da nauče kako čuvati i štititi prirodu, koje su to biljne i životinjske vrste koje su u Vojvodini koje želimo da štitimo, ali sem tog biodiverziteta mi ukazujemo ovom prilikom i na geodiverzitet, znači geonasleđe koje takođe želimo da sačuvamo za buduća pokolenja.